Noho tonu ki te whutupōro, no te ata tonu nei I tau mai ai te kapa taiohi o Aotearoa ki Tāmaki Makaurau. Ka tahi anō rātou ka whakaihu waka ake I roto I te whakataetai o te ao mo te hunga kei raro iho I te 20 tau I Rosario, Argentina. Ko ahi treiria te hoariri I roto I te whiringa toa, engari kāri I paku whakararuraru I Aotearoa o no te kaumārua ki te kaumā whitu te tatau whakamutunga. Nō reira kua toa te kapa taiohi I ngā whakataetai o te ao e toru, kua taha ake nei. Yeah, it feels great. There was a big opportunity to stand out, not as in New Zealand, but in the world. And it's like a stepping stone, as other coaches and the trainers have said, to further your career. Nā, ko te wawata o Charlie Ngātai kia mauake I āia te tahi tūranga I roto I te whakataetai ITM I tēnei tau. O tira kia whai kiri mana hoki ia ki tētahi kapa o te whakataetai te kaumārima, a te tau e heke mai nei.